Audio roll, action. Dari sepintas yang kita lihat, penerapan adat istiadat itu emang bikin ribet sih. Ditambah lagi selera anak zaman sekarang yang maunya serba instan. Tapi tahukah Dunsana bahwa adat istiadat itu telah mengajarkan kepada kita di setiap gerak-gerik kita tentang filosofi makna kehidupan dan juga tata krama. Video ini adalah sekelumit dan hanya bagian luarnya saja dari betapa besarnya alam Takambang jadi guru. So, jangan lupa subscribe, klik lonceng untuk berlangganan, like dan share. Tonton sampai sudah ya. Oh iya lupa, di sana sebelum minum ada loh adatnya. Lah, nontonlah. Sampai beliau Mbak Jobonsu Sampaikanlah Malen Mandaro. sekatah kata yang kamu sampaikan kepada Mak Jobonsu. Sungguh pun kepada Mak Jobonsu surang sampai ambo nyampaikan kata dan sepatah di lainnya. Di batin ialah kepada Mak Jobonsu di atas namu kita nan bersama. Itulah kata dan sepatah dan kamu sampaikan lah tu kini. Awal dahulu kata banasa dahulu tempat tumbuh serupa dan bananku. Adat niat di kandang sara ikara di lingkungan adat dan undangan dari jibidu dan bakatu hadis Melayu. Anak cacak di dalam padi orang menggaru tengah sawah tabang laburong si meropati. Aso kacak kedua jadi tiga suku empek sudah kini takadi ditapati. Pusaku di rentang panjang dipeluangkan bumi langit ditagakkan rumbah jutangku. Sawah ladang banda buatan langkok dikuju syaratnya seratu pitatah juk titihnya. Seratu adat di limbagonya. Si center baju tabang si tanti baju tigo nanti nada nalah datang mah nanti nalah tigo. Malah terduduk angkunan bakerapatan seratu kitu ale. Seratu kitu nan hadir nanko. Mah ko duduk ialah berasulamu ngangko kami dia teh selang nambah pangka jumlah kerajaan nambah pokok. Taraga puluh nak karagihain dan seragut seratu hidangan ala kadarnya. Dan disanduk handan penyumandan dan ditatiam bujang pelatik. Capek kaki ringan tangan. Capek kakinya tak panarung ringan tangannya tak pemacah. Dari pangka malah lalu ke ujung lata susun di ruang tapi. Lata-lata di ruang tengah lata hebar di hariban kita nan sama. Pihak kepada piring ju cangkinya jika diagak rasulah cukik jika dibilang rasulah sampai kurang lai ke ditukuk sentiang pun lai ke dibilai terago janang lai kagak jual kelaluannya bana tu kini maju bonsu setantangan hidangan ke tengah anak orang selayu tangan singgah berhenti di tengah pakan hendak kembali kain serong tenunan padang ayi digaleh minta diminum seratu jo hidangan dalam piring minta dimakan. Saya minta diterima Jumat Jobonsu Jahti Nusuci Mukun Jamnya 102 kita dan sama Jobonsu. Dah sampai ya Malen Mandaro. Bilanglah Mak Jobonsu. Malen Mandaro. Sampaikanlah Mak Jobonsu. Populo lah nan menjadi buah penitahan di Malen Mandaro lah tu kini. Si senter baju tabang stanti baju tigo nan dinadar nala datang nan dinanti nala tipu. Malah terduduk nenek dengan mamak seratu gitu nan bersama. Iya. Kau duduklah berasulamu mangkok taniak pulo di Malen Mandaro di teh namu selang nan bapangka jumlah keraju nan pokok. Nak beragiai nan seragut seratu hidangan nan Allah kadarnya. Betul Mak. Bagipun baitu sekali nan disandu andan pasumandan nan ditatiang bujang pelake. Capek kaki ringan tangan, capek kakinya tak penarung ringan tangannya tak pemacah. Dari pangka lalu kau juang lah tersusun di ruang tapi lah terhedar di ruang tengah. Lata-lata di haribaan gitu bersama. Pihak ju piriang ju cangkinya. Kok dietong rasulah cukui kok diagak rasulah sampai. Kurang-kurang kamu nukuk sentiang-sentiang kamu membilai. Terago janang lai tagak juo. Kelaluannya banalah tu kini anak orang silayo tanun singgah sebentar di tengah pakan membali kain tenunan padang.
Keluarnya bana lah tu kini air dicangki minta diminum, hidangan dipiring minta dimakan, nak senang hati si pangkalan. Saya nak minta diterima di kami di hati na suci mungkin jani. Kan itu bana. Berarti ya Mak Haji Mansur. Ma Malin Mandaro. Sampaikanlah Mak Haji Mansur. Pihak kepada penitahan Malin Mandaro nan ke tengah itulah katu sebenarnya. Ibarat air lah menampung keiliran, katu lah beranang banang ke pusatku. Betul. Bagaipun baik itu sekali madek karena kita lepulu duduk juniniak mama. Pai bermohon pulang babar itu puluh lah ambu menjapuikan dan kesifat di kitu. Menanti Malin Mandaro sekutiku. Kamu nanti Mak Haji Mansur. Ambu kuasukan ya Malin Mandaro. Macam mana Haji Mansur? Ma beliau angku Raja Kacik. Sampaikanlah Raja Mansur. Sepatah kata nan kambu pulangkan kepada angku. Sungguh pun kepada angku surang tampe ambu memulangkan kata nan sepatah. Dilayinya, dibatinnya ialah kepada kita nan bersama. Atalah kata nan sepatah nan kambu pulangkanlah tu kini. Setantang edangan nan ketangah nan terletak di haribaan kita bersama. Air dicangki minta diminum, hidangan dipiring minta dimakan, nak senang hati si pangkalan. Yalah nak 40 kami kepada segala nenek dengan mama. Cuma itulah yang kamu sampaikan kepada orangku Raja Kacik. Lah sampai dek Raja Mansur. Saya kira-kira engku. Apa pula nak menjadi kata sepatah dek Raja Mansur lah tu kini mah setentang di dalam di tengah. Air dicangki ka diminum, jua dah dipirang ka dimakan. Nak batarimu pula jua di kami datang namun ninyak dengan mama kan betul na Raja Mansur. Saya kira-kira engku. Sepanjang panitahan Raja Mansur nang katangah itulah katunan sebenarnya ma dek ambo lai tak duduk seorang je berdua. Ambo bawa katu je bayo rumjang je mau pakai duduk menanti Raja Mansur sekatiko. Lah sampai engku. Sakira-kira Kamu nanti saja engku. kekuasaan saya Raja Mansur. Rancak mana engku? Ma Raja Mansur, Sampaikanlah engku. sepatah kata nan ambo sampaikan ke Raja Mansur detik ini, itulah kata sepatah nan kamu sampaikan detik ini. Ma lipek-lipek batang padi dilipek lalu patah 9 tadi Raja Mansur sipek menanti ambo sipek mempayukan. Setelah ambo payu patidukan malah dapat pula nan kajadi jawab jawarinya. Itulah nan kajadi jawab jawarinya. Dia teh dek kami datang namu dinek mamak yo ibarat bunga je putihnya Raja Mansur. Bunga lah suka jadi putih, putih lah suka jadi buah, buah lah masak ranum pulau. Kok tinggi bak rasu ka dijuluk, kok rendah bak rasu ka dijangkau, malah izin dari nampunyo. Yo bersyukur saja mek kau menerimanya Raja Mansur. Lah sampai engku. Sekira-kira Mangku. baik. Malah boleh hayinan setiap 100 kata nan sepatah daripada segala ninyak dengan mama. Dek kata ku bujung pangkai yo, ambo sampaikan ke pangkanya ku. Sampaikan Raja Mansur. Ma Malin Mandaro. Wanita lah Mak Haji Mansur. Dagua dagah buni padati menurun bak candu pinangawan. Tadi Malin Mandaro sifat menanti ambo sifat mempayukan. Setelah ambo pai bermohon pulang babar itu daripada segala ninyak dengan mama. Rupa-rupanya niniak mamak kita orang nan kayu dek baragih kita nan suka dek meminta. Tiok kandak, tiok buliah, tiok pinta, tiok berlaku. Kata beliau nan akan menjadi sifat tentang hidangan nan katangah nan terletak di haribaan kita bersama. Izin mufahum kandak bana asa di adat zaman bakari kawi jucupak dibuatan lelazim di kita nan bersama. Yulah ibarat bunga ju putih, bunga lah suku jadi putih, putih lah suku jadi buah. Buah lah masak renung puluh. Tinggi barasu ke dijuluk, rendah barasu ke dijangkau, kini lah gugur dari tampuk lah izin dari nantimu. Yulah suku saja nikmat menerima ma Malin Mandaro. Lah sampai dia Mak Haji Mansur. Sekira-kira Malin Ya Mak Mandaro. Haji Mansur. Sampaikanlah. Apa pula lah menjadi ibah penitahan Mak Haji Mansur lah tu kini. Setelah Mak Haji Mansur pai bermohon pulang babar itu kepada segala nyenyek dengan mama. Rupa-rupanya nyenyek mamak kita ranan kayu dek beragih kita nan suku dek meminta. Yo. Tiok kandak, tiok boleh, tiok pinta, tiok berlaku. Benar. Kata beliau setantangan hedangan nan katangah izin mufahum kandak bana asah ju adat zaman bakhari lakawi cupak je buatan la lazim dek kita nan bersama. Jika dikali dalam-dalam laba sobok urek je tunggangnya, jika dipanjek tinggi-tinggi laba sobok pucuk selaranya.
Tiok tunggu panabangan, tiok batang pangabungan, tiok kulit mengandung isi, tiok lapa mengandung makna. Kaganti lapa je maknanya ialah ibarat bunga kembang pitalun. Yo. Ibarat dulang yu tudang nasi, sadang lezat kalau diminum, sadang sejuk kalau dimakan. Ialah ibarat bunga je putih. Bunga lah suku jadi putih, putih lah suku jadi buah-buah lah masak ranum puluh. Tinggi barasu ke dijuluk, ranah barasu ke dijangkau. Kini lagu gue dari tampuk, lah seizin dari nan punyo. Yo kasuku saja ni mek menerima. Kan betu banam aja Bonsu. Saya kira-kira Malay Mendaro. Beliau mak jo Bonsu. Sampaikanlah Malay Mendaro. Jika sepanjang buah penitahan mak jo Bonsu nan ke tengah itulah katu nan sebenarnya. Malica Allah dia tiaga, bakatu pun Allah di nan bana. Artinya bana mak jo Bonsu, limpati batang lindagan ketiga batang tendike. Putih hati bakadaan putih kapeh dapat dilihat. Ya balik ulo tanda terimanya mak jo Bonsu. Lah sampai di Malay Mendaro. Bilang Allah mak jo Bonsu. Malay Mendaro. Sampaikanlah mak jo Bonsu. Pupuluh lah na menjadi buah panitaan di Malay Mendaro lah tu kini. Limpati batang lindagan ketiga batang tendike. Putih hati berkeadaan putih kapeh dapat dilihat. Ya baca lihat tanda terimanya. Kan baik tu mana Malay Betul Mendaro? benar mak jo Bonsu. Malay Mendaro. Sampaikanlah mak jo Bonsu. Pihak kepada panitaan Malay Mendaro nan katangah itulah katu sebenarnya. Bagaipun baik itu sekali lai juga pitua ada orang tua pakaian gitu mudah mantu. Anak orang di Batu Sangka nak lalu ke Pulau Punjuang. Mulailah di Malay Mendaro dari Pangka nak lancak rabahnya sampai ke ujung. Sampai mak jo Bonsu. Saya kira-kira Malay Mendaro. Beliau mak jo Bonsu. Sampaikanlah. Apa pula lah menjadi buah pembenaran mak jo Bonsu tu kini bersetuju pitua orang tua mamang dek itu mudah matu. Anak orang di Batu Sangka nak lalu ke Pulau Punjang. Yo. Mulailah dulu diambil dari Pangka nak rancak rabahnya sampai ke ujung. Kan betu mana mak jo Bonsu. Saya kira-kira Malay Mendaro. Beliau mak jo Bonsu. Sampaikanlah Malay Jika Mendaro. sepanjang buah penitahan mak jo Bonsu nan ke tanah itulah katu nan sebenarnya. Malicak lah dia tialu berkata pun Allah di nan bana. Artinya wana mak jo Bonsu. Pisang kalek tumbuh di hulu, pisang manis tumbuh di hutan. Biasa alek minum dahulu, kemudian seketek kami sepangkalan mak jo Bonsu. Lah sampai di Bilang Allah jo Bonsu. Malay Mendaro. Sampaikanlah mak jo Bonsu. Pupuluh lah na menjadi buah penitahan di Malay Mendaro lah tu kini. Pisang kalek tumbuh dulu, pisang manis tumbuh di hutan. Biasa alek minum dahulu, kemudian seketek sepangkalan. Kan baik tu mana? Betul ya mak jo Bonsu. Malay Mendaro. Sampaikanlah mak jo Bonsu. Pihak kepada panitaan Malay Mendaro nan katangah itulah katu sebenarnya ibarat ailah menampuh keiliran katu lah beranang bana pusako. Bagaipun baik itu sekali mah bersuju bak pitua Malay Mendaro tadi. Pisang kalek tumbuh dulu, pisang manis tumbuh hutan. Batu alek minum dahulu, alek nak sama je sepangkalan. Sampai mak jo Bonsu. Sekira-kira Malay Mendaro. Beliau mak jo Bonsu. Sampaikanlah Malay Apa Mendaro. pula lah yang menjadi buah pembenaran mak jo Bonsu lah tu kini. Basuju pitu ambo tadi, pisang kalek tumbuh dulu, pisang manis tumbuh di hutan. Batu alek minum dahulu, alek nak samo je sepangkalan. Kan betu bana mak jo Bonsu. Sekira-kira. Beliau mak jo Bonsu. Sampaikanlah Malay. Sepanjang buah penitahan mak jo Bonsu nan ke tengah itulah katu dan sebenarnya. Lah dia aye jaloba main, lah di bukit ingin berseru, lah di gunung bana kumpulan kabeh. Artinya bana mak jo Bonsu, si titah nak orang di Pulau Punjang mati di padang Seridamu. Kok titah kesamu kita junjung, resaki ya sama-sama kita terima saja jo mak jo Bonsu. Yo bismillah kita mulai mak jo Bonsu. Rancak mana Malay Mendaro semua kita terupukan saja leh. Macam mana mak jo Bonsu? Bismillah je mak jo Bonsu. Mak. Ah, Mak.